Kulumak Dischabil Esili Kakwa Jesucristo Jois Ibaon San Marcos. Saiblikutanan kuanke guchik namali tenamit utmak eshkwa. Di Jesus kishmoqe bisolom utkishkire. Din toqobar web itenamitai. Panak akoshib kutan chalike pukin utmak eshkwa. Kuite bintaklasa rochoch chimagine ke kwak. Telo sabe. Utsash yanke bai kuanke bakili she chalchina. Abanne bisolom ke chaqok utkishki. چند رخرو دروغ تاواج قایب عریس آخون سال نخه خرش که بانکیل چوله Ule Jesus kishpatre. Haruk chikwa kuankeriki. کپوب Tohonak kishtaqlaebli tenamit chilang kiruchoch. Kishchabli kukup chikwa kityoshin. Kishrachiut kishkire bisolom renak tesheki. Utebaan kesheki rebli tenamit. Wanke bakri kachini kokkarri kinem. Kityoshin sashben ut kishtaqlaeb kishrekinkil. Que cuacot que cohlac chol, ut que shokle rela likwa, kukob ni kichakach. Con que tenaka y bakmil y que cuac. Chirishikale Jesús que shakrabie, tiktoki takek sarihuku projunem solom, ut ko sa sutam dalmanuta. Ratin likakwa.